إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لو بيت أخون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أول من ميرجع موضوع كي عروشيج هي وهيكن الله سبحانه وتعالى قيامة دوهجا عروشيج هي وهيكن دبا هيب باوتج ميهم إبراهيم هي كوباكم أول من مدرسك أدي الوادان إن شاء الله. إن فتمان أول من موضوع ترى ودم كورين دنيجن نجه قيامة دوهكي كوباكم قيامة دوهكي الله سبحانه وتعالى إكلان أرتكم حساب الله دوس إدوه هوجا ميستكم إبيمكم جماعة كربا إبيموجا إباميهم بقولتن هيدا كورن داني إدوه كي بيروريجم وادوه الله سبحانه وتعالى حساب المتكا إباميهم انتظار كرم داهندو إباميهم كاريا إيرو ميلنها كاريا كوريجم وادوس أدي إدوه كي إبيموجا إبس يا وهي كم نوادوس أدي هم أهم إدواه جبير ولكم الله سبحانه وتعالى بيان كروا وحي كروا فاوي فإذا جاءت الصاخة قد فد أدو أتوجه هيد كباتو إباميهم حالك إدواه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إنا أخاك كبان إنا ماما كبان إنا بابا كبان إنا جابيها كبان إنا جداريم كبان دوا فيلا دوس إدوه هو بيروري كم جسبهم إهما إهابس بيروري دوه قيامة دوه كي إدوه هو الله سبحانه وتعالى عرشيج هي وهكم حبة وتج بيك اللي بينكم جا نبي صلى الله عليه وسلم خبر دبافا ميوني هذه هم إهم إدوه هو إبين وانا قلتوجي صفة الله سبحانه وتعالى كرت قرآنك بيان كربا فاي كلامك وحي كربا فاي توحى صورتك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كلا يفعل ذكي ودا نغنوانه عوجا ولا أمتا إبس قدو كمين أدي أس كمين إتاغا نوانكم إهما إبمكي فترو إكي كتش فترجم ودو بيمي إتاغا إبس غاهن أدي إبس إتشين نوى الله سبحانه وتعالى قيامة دوهجا ميكاينا مي بين بدل كرباني إهم بيمكا إهم إتاعا ميدو أرغم من ميوا تنوغا وفدين غسغها غهي إتشي نوى هم يكني الله سبحانه وتعالى يا وهكن دب ميهك منو إتاعا يا وهكن دبيجن نوى نبي صلى الله عليه وسلم جاريهم أبي هريرة رضي الله عنه رواية حديث إمام بخاري مسلم جنوا فإكل يفان حديث كربي كما قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إدواهم الله سبحانه وتعالى عرشك هي وهكن نوادوهم حبا وتج ميهن منو هي وهكن نلبيكم نوات حبك إدوه هي وهكن لبيكم كما فرتما ميهكي إمام العادل عدل وري إمام ميها نوات عدل وري ميها وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل زوان دوسر الله سبحانه وتعالى كيامن ترك ما يكوغا دوستن هيدا كرم هيد بدون أزوانا ورجل قلبه معلق بالمساجد أميه جهي مسكت توغا ألفا وميها ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الله سبحانه وتعالى مي لوبيتكم هود متكا إلوبتكا إكو أنك كلوبي أدي مروج أتوجه مدان دين إلوبيجا دميهم ويذكر دميهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال أدي ميهك زين كرمتكا ريتكم أراهوري أدي نسبكم أراهوري ميهكو أنا زين كرمت دعوت دبيجهدو أنا بنات فقال إني أخاف الله تمن الله بيروة مكياكم منابغا بميها ورجل تصدق بصدقة أدميها صدقاتك فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
e sadaga kura hinduga ena kanatun kura sadaga ena ge waata besnege ha sirrun sadaga kure miha warajulun dhakara Allahu khaliyan fafadat aynahu ade miha ko ekaniwe inde Allah subhanahu wa ta'ala hanumako ena ge dolum karuna hore miha mimihunaki Allah subhanahu wa ta'ala edwahakum evs hiyawahe kamennu adwahuga hiyawahe kan devwane habbawatige mihun kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar devwa fawani mi riwayatuga arshi mima mikalima sida asfagan nennamois nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun riwaya hen hadisegga asfawe sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli arshihi ehma ilmari midalwani mitaga muradaki arshige hiyawahe kan kamuga algon menna tasawwur nukure vidana eduhuge halata medu eduhu Allah subhanahu wa ta'ala ge arshige hiyawahe kan waane goy ehennama sallallahu menna mati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihun aswa mifada sah hadis takum mi kankan teduko yagin kurum mikamaki waane kankan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa wuma yakuga den algon men jehilani nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa habba watiga mihun emihun كيف بجنتو درجة لبجن إداني إمامي هن فرتا ميها كي إمام العادل عدل ورميها كيف بجنتو عدل ورميها ميها بر درجة لبجن إداني ورميها كي ميهون كنتتان هوريها كم بدهتنا ميها أنا جمتشان إيه ميهون كا حكومة نكورة نموس أنا عدل وركم ميستكون حق تركاتركو ميهون مدة تركاتركو أدي ميهون أمها mudata ikulebe baitul mal nuwata mihunge mudatan ehe mihunnan e haggu gotuga amenu yada anoko hama ehemme echisa hiyanate nuwe ekankan egoto furihama gotuga kura miha algonmenge miyeduga mujtama balale fikamuga wanama algonmenge maccan iskurve mihunge halata medu algonmen visnawanjehe bay mihun eba mihunna e magama iskurama yakuga emihunge dafugawa mihunge keben hadanate kahala ebamihunge macca evves biren neti ehe mihunge haggutakan araganegen dani qiyamat duwahaki wane duwahekan ebamihunna ihsas nuwa kahala duwahen ebaannakan ebamihunna ihsas nuwa kahala behenan gotakan ekantatta tasarruf kon ebamihunge mudatan hiduhuriha gotaka beenun kuramundani ehen namoes Allah subhanahu wa ta'ala ge arshige hiyawahe kan nuwa duwahuga hiyawahe kan menui nuwa duwahuga hiyawahe kan dibigen nudane adul veri imama nuniya waki adul verimiha nun kamuga wana ehema verimiha ge masuliyatiki bura masuliyate ehen namoes ena ekan hegotuga koffi kamuga wana ma Allah subhanahu wa ta'ala emiha ko arshige hiyawahe kam devwa hama ehme dewana nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi bayan kurawani wa shabun nasha fi ibadati llahi azza wa jal Allah ta'ala alkan kurmuga hedi bodwi zuwana algon men gina mi hunnaki mitaga mi majli hotti gina mi hunnaki emihunge zuwan dostor heda kofati mihun algon men ege zuwan dostor ki kiha nazuk duwaswarekam e duwaswar emiha kadatukon anneruga warab bayaru kantittaken hagetu kurimatlane e duwastawga Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurumuga hiwagive ikalange alukan khalis kurumuga demi hurumaki undawu kame ehennamos Allah subhanahu wa ta'ala ge fadlu antakamu ikalange birwati wa altakun nange undawu kam kan nuwane hama ehme zuwa duwastarki edwaswarega eenage amaltan emme furihaman ada kurevena duwas heo kamek kurikamuga vinames nuba kamek kurikamuga vinames eenage ja hashiganuga hori mi ena hashiganuga hori kantata beenon koggin ekantam furihama ada kurevena duwasta ki zuwan duwasor miha muskulive gabar derwa dohoga hagigatuga emme furihama kankan ada enu kureve ehen namoes eenage zuwan duwasor ena gabar huri duwasorga Allah subhanahu wa ta'ala alukan kuruma wagut heda koffi kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ena yarshi Allah subhanahu wa ta'ala arshige hiyawaykam qiyamat duwahuga midabani adi hama ehemme
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹು ನಿವಾಯಂಗ ಹದೀಸ್ ಗಾವೆ ಜುವಾನ ಏನಾಗೆ ಜುವಾನ್ ದ್ವಸ್ವರು ಎದುಂತಕ ನೋಹೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗ ಹೇದಕುರಿ ಜುವಾನಾಗೆ ಮತಿ ನುವತ ಜುವಾನ ಕಿಬೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಜಾಬ್ ಓಡಿಗಂ ವಾಕಮುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗಾರಿಹು ನಿವಾಯಂಗ ಹದೀಸ್ ಒಳಗ ವನಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲ ಯಅಜಬು ಮಿನಶ್ ಶಾಬಿ ಲೈಸತ್ ಲಹು ಸಬವತುಂ ಮಾನಕೆ ಜುವಾನ್ ದ್ವಸ್ವರು ಅವ ನಫ್ಸುಗೆ ಎದುಂತಕ ನೋಹೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿಯಮಂತಿರುವೆ ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗ ಹೇದಕುರ ಜುವಾನ ಹಮ ಕಶರಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಜಾಬ್ ಓಡಿಗಂ ಕಿವೆಗೆಂತೋ ಎದ್ವಸ್ವರಕಿ ಏನಾಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಉದಗು ದ್ವಸ್ವರ್ ಉರಿಹಾ ಶಹವತ್ತಕ ಉರಿಹಾ ಕಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಾರು ಗದವೆ ಏನಾಗಿ ಹಶಗಣುಗ ಹುನ್ನ ದ್ವಸ್ವರ್ ಎಹನ್ ನಾಮೈಸ್ ಎದ್ವಸ್ವರುಗ ಏನ ಏ ಕಂತಕ ನೋಹೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರ ಅಳಗೆ ಗತುಗ ಬಿ ಕಮಟ್ಟಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಕಿಬೆನ್ ಅಜಾಬ್ ಓಡಿಗಂ ವನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿಗೊತ ಹದೀಸ್ ಕುರವಫಾನಿ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಜುವಾನುನ್ನ ಹೈಗತುಗ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ದೀನ ಉಳುಮಕಿ ವರಂ ಉದೌಕಮಕ ವೆಫಾಮಿವನಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಾಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಜ್ತಮಕಮುಗ ವೀನಮಯಸ್ ಏಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಏಕಿ ಫಿಕುರುತ್ತ ಮೀ ಮುಜ್ತಮವತೆರೆಗೆ ಎಮುರುಮಾಯಕುಗ ಹೈಗತುಗ ದೀನ ದೋಬಿಕೊ ದೀನಿ ಕಂಕಮ್ಮ ಉಳೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ವರಂ ಉದವು ಹಾಲತುಗ ಉಳೆ ಮೀಹುಂ ಏಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ದೂತಕುಂ ಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುನ್ನ ದಿಮ ಕಿಯಮುಂ ದುವಸ್ವರೆ ಎಹೆನ್ ನಮಯಸ್ ಎಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಬೇಲುವೆನ್ನತಿ ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರ ಕುರುಮಕಿ ವರಂ ಮತುವೆರಿ ಕಮೆ ಅದಿ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಯಮಿಹುನ್ ದೆಕೆ ಗೊತುಗ ದೀನ ಉಳುಮಕಿ ವರ ಕಟು ಕಮೆ ಎಮಿಹುನ್ನಕಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಣೆಹೆ ಮುಣಿಂಜಾಮು ದೆಂ ಮಾಬೋಡು ಕಮೆಂ ಎಮಿಹುಂಗೆ ನೆಂ ಏ ದೆಂ ಬೇಕಾರು ಬೈ ಎಹೆನ್ ನಮಯಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮುಗ ಹೇದ ಕುರುಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಎಂಕಂತ එකමොට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා බිම්මතිග ඉන්සාන්න ජින්නි ලෙව්වි කමකි එකලාංගෙන් අලුකම් කුරුම් දැන් හැම එහෙම හත තිම්වන මීහකි වරජුලුන් क़ල්බුහු මුඅල්ලකුම් බිල් මසාජිද් ඒනාගේ හින් මිස්කිත්තවගා එලුයිෆාවා මීහා කොබාතෝ මිතාගා එලුයිෆා ಗೊತ್ತುಮುಗೆ ಮಾಣಕಿ ಹೈಗತುಗ ಏನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಎದುಯಿಫೆ ನುಂ ಅಣೆಹಿ ಮಿ ಬಹುಗೆ ಮಾಣ ಗೊತ್ತುನ ಏಕಮಕು ಏನ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಫಹು ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನಿಕುಮಗೆ ದಿಯಕಮುಗ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಮಿಸ್ಕಿತಂ ಆಮುಗೆ ಶಾವುಗುರಿಕಂ ಏನಗೆ ಹೆತುಗ ಆಬದುಗ ಲೆವಿಗೆಂ ವಾ ಮೀಹಾಗೆ ಖಬರು ಮಿತಾಗ ಮಿಯೋತಿ ಏನ ಮಿಸ್ಕಿತುನ್ ನಮಾದ್ ಕು ನಿಮಿಗೆ ಫೇಬಿ ಕಮುಗ ವಿ ನಮವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ನಿದಾ ಗೋವಾಲೆವೇನ ವಗುತ ಅಬದು ಏನ ಇಂತಿಜಾರ್ ಕುರಮುನ್ ದನಿ ಏನಾಯಂ ಏನಾಗೆ ರಬ್ಬುಲ್ ಕಾಯಿನಾತುಗೆ ಬರಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಬದ್ದಲ್ ವಾಣಿ ಕೊಂ ವಗುತಕುತೋ ಅಬದುಸ್ ಇಂತಿಜಾರುಕೊಂ ಹುನ್ನ ಮೀಹ ಎಹೆಮಿಮ ಬಂಗಿಯಗೆ ಅಡು ಏನ ಕಂಫತಂ ಇವೆ ಹಿಂದುಗ ಎಬೆ ಮೀಹುಂ ದೆಬೆಯಕ ಬೆಹಿಗೆ ಮಿದನಿ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಎ ಬಂಗಿಗೆ ಅಡು ಯುಮಯಕ එකම අවස්වෙගන්න මීහ විස්කිතං අවමට්ටක අවහං ඒන ಕಂತ ಹುಟ್ಟಾದ e wagutu ena ekama huskura miha devana mihunaki bangiga adu yumakunga ekan ena burave namadan awman ena yan undaguwa miha ehen namoes sharafu mi sharafu haygatuga libige medani Allah subhanahu wa ta'ala ge gocha nuwata ekalange alkon kore miskittakan awmuge shagwarikan difa mihunga nabiy sallallahu alaihi wasallam khabar midevani ನಿಗಮ್ ವಿಷ್ಣವ ಕೀವೆಗಂತೋ ಎಹೆನ್ ನುವಾಂಬಿ ಅಳ್ಗುಣ್ಮೆಂಗೆ ತೆರೆಂ ಮೀಹಕು ತನಕ ದಿವಮಟ್ಟಕ ದಾವತ್ ದೀಫಿ ಕಮುಗ ವಾನಮ ಏನ ಎತನಕ ಬರಾಬರು ಗಡಿಯ ಗೊಸ್ಸುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟೆ ವಿಸ್ ಲಸ್ನುವೆ ಕೀವೆಗಂತೋ ಏನ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಲೋಬೆಗೆ ಸಬು ಏನ ಏಕಮಂಗ ಶಾವುಗೆ ಬೊಡ್ಕೊಮು ಎ ಮೀಹಕ ಎಮ್ಮೆ ಮಿನಿಟೆ ವಿಸ್ ಲಸ್ನುವೆ ಎತನ ಗೊಸ್ಸುನ್ನನಿ ಎಹೆಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಗೋಚಿತಕಂ ekalaange alkon kurave gochchan awmattaka ena abadu ekama lobi kura kurmaki ena gituga on iman tenuge kamuge furihamakan deneganna kamai den ha mayhemme hataruwanai warajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi Allah subhanahu wa ta'ala taka lobi egatuge demitebe emihunge maru emihun as baddalwaje demihun
algon menge mujtamaga miyadu lobi kunugga visnavanje mine miheki aharenge party wima nuwata mine miheki aharen lobi kura miheka lobi kurati ena medu lobi ko nafrat kun hada hisabuga anu mujtama kankan goseburi ehennamo es algon men haigatuga lobi wan jeheni baki miheku lobi wati kinu ena ki gam miheka wima ena ki ma hewde mihe wima ena ki miwen mihe wima ehennamo es Allah subhanahu wa ta'ala taka خالص كما يكوغا اكلانگيان اكن خالص كرا هادوغا لوبي جميعكم ادوهكم الله سبحانه وتعالى عرشيك هيا وهيكم ديوان كموغا ميواني نبي صلى الله عليه وسلم غاريهم اسو حديثا غوي قيام الدوهوغا الله سبحانه وتعالى نداء وواني كما ان الله يقول يوم القيامه هم كشر الله سبحانه وتعالى وحيك رباني أين المتحابون بجلالي الله سبحانه وتعالى متوري كما إكلانج ثوابا روحي ورقتهم لوبي بميهم كباهي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي تمن إلهك هيابه كنوا دوهك ميدو تمن إله إباميهم تمن إلهك هيابه كمن هيابه كن دباه شيما إهما الله سبحانه وتعالى تكا لوب كرمكي ورب اسمتوي كما اكا كونيكا لوب مكي اكلانگ يتكا خالص كرا حالوغا كرا كمكموغا ارغون من اكن ادن جهيني ادها مهم فسوان نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرا وفا ميوني ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ريتي كما جاها منصب غوتون اراهوري انهنكو ايناكو جيني كرمتكا دعوت ده هندوغا الله سبحانه وتعالى بيروتوا حالوغا اكم مناوغن ميها مي تنم بيان ميكورني آداغي انهنگا واهكنو اغون ابيس حالغا بيان ميكورني جيني كرمكي ودكم مكمگنو اهنم ويس نبي صلى الله عليه وسلم گه مي تاغا مي بيان كوراني اي اندغو حالي ريتكم اراهوري نسب غوتون اراهوري انهنكو اينا دعوت ميدني اينا كجيني كرمتكا ادميهونگه دمدوغا ابس ترميهكو نوي بينون كمك كرمن اينا فرصت لفو اوبا اهنمو الله سبحانه وتعالى اينا بيرگ سبون اكم برياوگن دني اهم مي اندغو حالته komme haalatennu demiyeku nuwata miistangu teriyeku nun ena dawat mi deveni ki ekamaka ehennamos ena ekama shaugu huri hama ehemme ena ekama kurdana kam sabai ehennamos ekamun ena marawe gannani Allah subhanahu wa ta'ala ge russam libugat muttaka nuwata ekalange am birigge sababum kirita qur'anuga nikamuge misale asfa we yusuf ge faanuga wahaka ಯೂಸುಫ್ ಗಫಾನು ಗಂಡುವರು ಕೊಳಗ ವಿ ಹಿಂದುಗ ಫಿರೌನುಗೆ ಅಮಿಕಮನು ಎಕದೆ ಗಫಾನ ದೊರು ಎತನುಗೆ ದೊರು ಕೊಳ ಲೆಪ್ಪುಮ ಫಹುಗ ದವದ್ದಿ ಹೆನ್ನಮ ekamo ekade faanu bariye wadagen ehenkamu zine kurmaki warabes nuba faama ei boduti faafata uge terem wa faafe ehennamu es mifada haalatiga ena ekamo bariye wejje kamuga waanama Allah subhanahu wa ta'ala arshege hiyawa ekan emihekan hiyawa ekan debba algon menge mujtamoga miedu haalatu ega visnawanje khabar takun eki wasirat takun mikan kamuga khabar ta fatura mundani mi honna mikan kam fassiha fa bodukan haygutu mengani ehennamo es mikan kamuga ulemi hun Allah subhanahu wa ta'ala birwete huri qiyamat duahuga emiha kuri kamege jaza Allah subhanahu wa ta'ala emiha ka ekalange dakkawan adi hama ehemme ekamuge jaza ene liben hawanen Allah subhanahu nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ena sadaqatun kura sadaqate koffe nama nuwata kurairuga enage kanatun din sadaqa va tabisnengaha sirrun sadaqa kuramiha manaki
ehaves sirrun eena sadaqa kura kurum ehem mihakan eena sadaqa dehinduga nufenna wara Allah subhanahu wa ta'ala ekam khalis kuruma ekuga sadaqa kura kurum bayin ilmerin mitanuge murad genna fa wayruga ebai mitanuge muradaki waatuga huttiga hunna miha kamuga ehen namos e bunumaki dangal gun mennu mitaga mi bayan kurani eena kura e sadaqatuge Allah subhanahu wa ta'ala khalis kurum ehem miha kan nufenna wara ekan khalis kurum ilmoring teren bay salafus salihun ge arihum mege misalu asfave ebe kadum sadaqa kururuga mistakun nidafa wagutuga nikum ebamihun sadaqa di gulekumuga ebamihun geetakun nikunne ruga dorumati ge mehna nikum sicce sadaqa tuga asfa ehnnam ai kontam kame gene ekaw kame nenge emihaku maruma fawga e sadaqa kenuma ga mi ingendani mikaw di un weccetto eha waran ebe kadum sadaqa kurumuga ekam mi Allah subhanahu wa ta'ala khalis kuruma kuga mi kurani ehema sadaqa kurumaki waram matwir kame adi hama ehemme bayin khalatten asdane sadaqa kurum faaluga kurum hewegen ba haratis misalaka ena sadaqa kura kamuga wanama ehemmi hunna e sadaqa kuradam fenumu ituran ehem mihun ekama mi awasveganna gotun otun kam onna kamuga wanama ekam mi faaluga kurumaki huddagen wa harate adi hama ehemme ena haluga jefawa miheka sadaqa kura kamuga wanama ena kura sadaqatun ehem mihun ge kiban e sadagan ena ituruwegen e miha ituruwegen da kamuga wanama se halate kiwes faaluga sadaqa kurum huddawegen wana halate den habwana نبي صلى الله عليه وسلم بيان كلني ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه الله سبحانه وتعالى عندما كلني اين اكني وين هذا اتا حالغا اين ايدين اين دلم كرنا اخرى ميها الله سبحانه وتعالى ماتيركم ايген نوني حقيقتوغا اين دلم كرنا اخرى ندان اهما Allah subhanahu wa ta'ala ge matirikam ena denegannanje ekalange kiha matiri faratitto denegannanje ilmu ungenege menui algun menna Allah subhanahu wa ta'ala ge matirikam engennude hayatuga Allah subhanahu wa ta'ala matirikam emihakan emme boda kuttam benuwata emihaka emme boda wasilwa wagutaki ena ekaniwe inna wagut mistangu terega ule wagutuga ena gehin eha bodan ekama khalis nuedan ehennam wes ekaniwe inde Allah subhanahu wa ta'ala hanuma kura kamuga wanama ekamuge bodukan ena ihsas kuregen dana ehemwema mihalatuga ena ekam Allah subhanahu wa ta'ala ge matverikam engi ena ekamuge Allah subhanahu wa ta'ala birwetwa halu ena ge dolun karuna horegen da miha kiwes Nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kurawa fadain qiyam ad-duha Allah subhanahu wa ta'ala ge arshige hiyawe kan lebigen dana bay algon minge teren bay ukhtun hitan arafane Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar debba famani hammekine firihenunge waha kama ehen namas ilmun vidalwani Nabi sallallahu alaihi wasallam ni basfuluga demihaka dekame firihunna khaswa wefa okamuga avinames dem baki hori huriya kamegga anhenum ves shamilugen da kamuga furatama kamaki shab nasha fi ibadatillah zuwan wasfur Allah subhanahu wa ta'ala alkan kurumuga hedi bodu azwana mi hamekene firihunun namak kamennu anhenum ves mige tere wadigen dane kamuga hama ehemme eka kanika Allah subhanahu wa ta'ala taka lobwe mihun adi hama ehemme firihenaku zine kurumattaka anhenakan ede edum ves mi ege anekkolu den sadaqa kurun Allah subhanahu wa ta'ala khalis kura hadu ehemme mihun nufennaha khalis kama kuga sadaqa kura miha hama ehemme Allah subhanahu wa ta'ala ge Allah subhanahu wa ta'ala haduma kurum fawga ena ge dolun karuna horigenda anhemiha smige tere wadenda mige terega wadegen nuda kama ilmun vidalwani imamun adilun ay islami shariatuga
beri mihage maqam yonnani hamekini firehuna kamugawati den hama hemme miskitage eenage hi miskitakan eena awmattaka intizar kura miha wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid mi firehuna khasain wa kamuga ilmarin vidalwani du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala algun men emmenna qiyamat duhuga kankan fasaya kodinu algun ki eidahoge arushige hiya wa hikamu hiya libigenda baykamuga lebum adi qiyamat duhuge emmiha birweri kantakun algun men salam ve suwarugege matveri niyamatuge ahwerin kamuga lebum هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا